watinda ta mwendo musiaisia ni kilungu cha Usili vala tukwithiwa indi muthani wa umuthi tuikulania ila ngwenda Kuthooa Kitheka na ilite kwitha ndikata ni kwithiwa andu aingi ni methitwe maithoa itheka na indi bae tinokesa kwithia wina ngusanisio kana kukulia Kitheka ki watho ye ni kitha cha mundu fulani umuthi twitha tuyenda kutethia yo ila ukwenda kwitha Withooa Kitheka waile kwithia uyatia Mitalataa yibanita wa Caroline mweni wa muteti na nina ukethia mweni wa umuthi noula tutithitwe nake ibinda yiba witina no kwithwa kitukethia na kituelesya indi munango undu wa Kuthooa Kitheka ni karibu. Kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku ndukuma kwa BM Mungate and Company Advocates na neva tel Usili nikenda tuonene miao ya Kenya ya uthoosia wa Kitheka. Okay, ni wetha kimuteba kana eto Charity wenda no mwete wa Charity na ende mundu e Charity maundu maingi bie muno maitheka ukethia mundu ni watho wa Kitheka lakini bae tina yenda kukitumia ende ungi ayumila ayasa Kitheka kini na natewe na natewe ni mundu fulani na cha usenyo ni kana kila mundu kana mathangwa make yune nda utobye musiaisia yo ilo kwitha yenda Kuthooa Kitheka ni procedure kana Mitalataa yiba wa ilita kwatia kuikitha Kitheka kina uwa indi ni chakwa mundu akenda Kuthooa Kitheka kwanza kindu chambe lazima ama ni ula ukumuthosia no ama ni Thooa Kitheka kiva ama ni Kitheka cho kianite ata na imana etewa mbesa sianata we sindu ila mundu waile ni kwatia lakini chambe mana Withooa Kitheka kwao ni kwithiwa na mo anganganya ni maingi bia itwisi ona ku mitandao ni kana simuni kana tubitite ni withia andu meyitite sitwa fulani makakuya andwa ni Kuthooa Kitheka na indi nundu wakwe maumana Mitalataa leno indi wili kana na andwa na mayute ya Kitheka na baya mwiso isa kwithia indi watewe kila kitecho niwo ko wa matabia methe mayikata maimana mbe Withooa Kitheka chao Kitheka cho chao ula kuthosia no dukese Kuthooa kimwe online na kiibo no lazima withe wisi mundu kuthosia Kitheka ti lazima withe personally lakini lazima umane usela kana mundu kuthosia Kitheka no tu no lazima withe wisi Kitheka kikiva kitwata kina title ni Kitheka kianite ata ni plot imwe kana ni eka imwe yani unene kana kianata no lazima withe wisi sindu isu wisolika kwa the main agenda ya kumanda kana kusisia ko yukwa land registry Kitheka ki ni kibo ila sindu sio lowa ilo manano isu no tabia wisoko lika koyandini ni waweta kana mundu ni waile tukwithio aendo mana title ya Kitheka kikibo niki waile kwithia mana title kana waile tukwithia muno uisisa title ina cho no sio mundu Aithooa Kitheka esi title yibo kana esi etha yibo ya Mitalataa lele kwatiwa akwate title ni kindu yu ni uneni wibo muno kena tundu andu aingi mai title na ni project ya government ikekweka uyu andu ala mate title manengo title tundu wa thiothosia Kuthooa Kitheka kana wa Kuthooa Kitheka no lazima we investigate title ya mundu akone yawo kana ni title yo bungo Kitheka chukibu title ni nicho kana ticho kiandikitwe kana bai Kitheka kitawo besindu ila waile ni kwika okay title watu anetwa ile muno kumekunikela muno title ya ile kwitha yandikitwe kwithia be mundu we ayokwati otubesa mama fulani ukwati mbesa sia chama na wembesa inde kwenda kusichetheka ona kaone wasisi title ethia kweli title ni yani we kwa kubi yukwa mutabi ila wane we title yiyu amikwetu na koko toni cha walite kwitha kisisi title ni su akaikithia kweli Kitheka keketha kilio then kisawa kindu chambe ona muitho sania Kitheka na Withooa Kitheka kana Withooa ni Kitheka kindu chambe no lazima mwandikane agreement isu we undu yandikawa no lazima Mitalataa yonde la ibu agreementini with we letwe umane Withooa Kitheka na Withooa Kitheka under what conditions ukindu chambe onotana nengwa title there wa sale agreement mwikalendi mweleanwe na moyandikana na mwamina andikana yu title ino nunenga wa etha niwe Uthooa nunenga wa copy
nikenda ukami investigate kana ukami kunikile umanyekana Kitheka ichawo ina icho kitawa you investigation of the title kana ila andometa search ila ikunawa ina search taisu ni ikunawa muno land registry ila si bandu kibadhukanyo naani mobisi ma serikali mameunda mundu ni wenda copy no ya title na we form wenda nayo ya kukuna search isu ni webe ya mbesa na ikuna search ainengwa history ya Kithekachu aiwa chaichao na indi uni chao kana ayoka aitabwa wela ita official search aiwa Kitheka ni cha mundu Kitheka kibona kiana unduna kiana na ni chao kuwa ndo mewa medwa matabitwe kana meletwe ni miao ya Kenya makune search kana ma investigate title ino edhani yawo okay ni wamia makune search lakini mama yisi ko unene wa nikune search na sita title ne thia isawa na ile kuthiba kana ni bana ile kukwata utethio wa kukuni wa search no ile to the etha wenda kuthocia Kitheka kana kuthoa Kitheka ni wa ile obisini kwa lawyer akakwa advice akakuya ni bo violate kweka kana ni what to conduct ya search na ithiti ususia mathangwa so ikenda tutwaibaya kwa land registry itithia watisia itie omonango na tukakulia mundu ni wathibu Kithekani chu tundwe eka ona kunengwa search kino ona kuwe mwene ni waile kuthi Kithekani chu ukasisia no kwithwa Kitheka kiki mani kana Kitheka kina sindu te batasio kana sina miti withia ndwenda nuithwa we advice wa wivo we mwene ona teta nambo kuna search kitu matwashwe kana mwene Kitheka nu kwenda kutea okay na yutu yuko ne search je kunanga wata you ndusia sia mathangwa su mafoma su ala tutwa kwa land registry taba masakube land registry ba kwa polisi wa next to police station be utwa usu asia madhangu ala wetha onengetwe wakili ukaususia na we attach na copy of the title maithi na maisisi ya recordini sio maisisi ya Kitheka na mayutabia again saa ingine wethe ya mundu lo kwenda odho wa Kitheka kana lo ukutea Kitheka ni company na wethe matuku akwe andu maumilile aingi menda koso siamana withia mundu ena company si twaitebo ko ni wenda unauka iko ya kwa companies registry ukayuka sisia kana ithini tithe atisi undu basiawa kase kana company no ni yawo na ni kutaitheka no kwitha ye company ite yawo again mundu no ai kotini kwa registry la si kotini akasisia kana Kitheka kina sindu kina mathina no kwitha ki kotini kana osindu taisu kana etha ni succession ni yambiwe ngendo thocia Kitheka ngendo kutewa Kitheka kicha tokera no kitewe lakini nacho kine kwa ni kotini ene ikana icha mundu wetiwe na maybe kana kake kendo kutea na ndwe sure kana imamini process ila ya grant kuuni wenda na kotini ukasisia kakule kana family no sindu taisu makausisia system uni yesu ni mobisi ala utonyo kuthi mala maingi ni sini mukwata kesi ya na uwe Kitheka ki online na kwanza lana mu wandeye after na mutumia mbesa ona ndo sasimu mundu uyu ni woka kotini kusikata ndu tesima mute online yu mundu suwa ilite kumu advice ata mundu suwa ate twe Kitheka online na ate wani takonman yu bauni tailo bingwa mashtaka beni wali to the polisi yakandikithia statement tasindo sia fraud kana nzeke yani tikindu kichawo ni fraud na iksindo nduku wekiwa wathokiwe kalata kuyu wenda ukathi polisi ukaususia statement ukaususia charge ukabingwa ya mundu wa kengie mashtaka na indi timu bingwe ya ona ithi mashtaka maurika bambesa ino na mashtaka makukenga ni watu wete akana mundu no walite kuthi komanda advocate amutethese yo advocate u emutethese kwikata yu mundu oka obisini nite yange wanake mbetu kamboma na nukwenda kuthoa Kitheka kana no yitu Kitheka tukasisia sinduila
wailite kwika kana sindu ila wailite kwetevu ko du obisini kwitu unity that team advice yakatunenga the whole story yake akatwetha ni kuyo etha ikuta Kitheka akatutabya kila kindu na indi thitu yoselela utima na twitwa kotini kana tuambia kuandika sale agreement kana tika investigation of the title iwoka na ikwani yako kana undu wenda no tutabasiana tuiko advice our major role ile ya ku advice mundu nzia ila nzeo la kuisila na yuni watu tabia kana thini wa ku search Kitheka ni without yenda advocate we are advocate bo kwa ku search ni with anomo we are advocate ku search Kitheka ni kuhususia madhangwa su na kutoa kwa ya land registry nikenda hii search is certificate of search umile ya ite Kitheka kini chao na chao kuwe wake ni kuikithia okay twilika bandu ni ba yu elangwenda kuwa Kitheka na tui na agreement agreement ini ni si before bitukithwe pekula kuandika agreement before uko bitukithwa na ya bitukithwa indi ba witina pe kumwandika nongi yuko atwambo twelesebo mundu ayenda utho siakana kutho wa Kitheka be ifolia in 3 stages be sindu ila si happen before mwandikane na be kindu kila kithwa aki happen muyandikana na be kindu ila sithwa si happen after mwandikana ku mutanamba andikana mundu oka kwitu itene na anake tukambo mana mundu no etha ni ayoka na ID yakisha ni Mukenya kana ni mundu wisikie Kenya etha na visa kana sindu taisu ati sisi kana be conflict of interest nyeta advocate no ni represent mundu kana be some conflict no kwetha na mu represent kesi ingi kana ndaile kumu represent according to ethics no ingine to sia kana ni usuiwa we anika ku mundu besindu lati that nania before tubike kwa kuandikana kwa ni na kuandikana kwa agreement na again mundu ni before mwandikane mutanamba kuandikana no eta title either niwe wota kana niwe wendotewa muyoka muyele imuka title nikana to conduct ila search twike ila search titanamba andikana wewe ulokutewa nukukana title ulokutewa ulokutani wokukana title niwokukana title na ulokutewa be na majukumu make lakini maula ukuta no kana title nikenda tuose copy ya title isu atithio kuna search tutanamba andikana nikenda te andikana with the wisi with the Kitheka ki etha kina thina etha kili ata etha kiseo with the wisi Kitheka kila utho wa ikyoki okay twambe kuungamilio kwa yutu twinamba kuandikana yutu nikenda tuketambi yutukete kuandikana okay nende musiaisa mwendo wiko toka na kibindi ki kana kilungu kini cha utethio kwaku nitwetha muno tuiweta ubo wa kuandikana yani be agreement siandikawa tutanamba kuandikana twende na kuandikana netina wa kuandikana ni betha agreement ingina endi bindani yuki ndatika mbuthu shukite mundu charity no kwithiwa akituelea nje muno ibinda yetu ende na kuandikana twalida kwitha tuyikata na after kwa agree kwa yani after agreement nitwalita kuandikana ingi yo sindu itatu sitha sikika ata kana twale kwithiwa tuyikata ndatika nindi mbuthu shukite twamba kosa othumo munini na tuicokethia nitukunenga indi kibathukanio cia sindu icio nitwa ukethia ingina no atwa utho chandini wa kilungu ki cha Usili bawe tinanga twituna weta maundu la meka wa before twike agreement yutu endesha na eni twende na kuandike agreement kwika wata na ende twamina kuwetwa kila kikika during agreement kana kuandika agreement tuelewa indi kuni to agree na to andika naye indi you after agreement kwika wata mundu charity you indi tuelenje sabali no yai waandika nini watu elesia before you ni tuende na kuandika peka wata
yu kuandikana iko kuitawa document isu niyo yitawa sale agreement ni wendo takitheka na beundu ila mitalatala ya ilo follow yele kwatiwa mbe no wailasia the nature of the agreement yani ino ni takitheka ni agreement kana ni kueleana kwa kutakitheka na tu ni wenda wase ni kueleana okethia tuine wenda no kutai kana nata you agreement ni isu ni ile to either very specific na very clear ni kitheka kiva mundu la ukuta ni tukisia isi na kisawa kitheka tukisia isi kana yudi twetikila ukitekila kuisi uyandika yuba uni kuandikana umane yu kuandikana kuno kutumike kotini kwenda kwenda very clear uyandika uyandika hii ni sale agreement ya kutakitheka ni agreement ya kutakitheka tu uyandika udhosia kana imbesa ila utewa ni siana kana ila utani siana 3 uyandika na tivana hata again uyandika ona kitheka chikiana hata ni eka umwe kana ni eka ile ni lazima with the way specific na again uyandika kwa ningi muyandika na weta pachesa kana mundu la ukudhoa na ula ukutea no lazima details yenu si captured nesa ID yaku kibande chaku PO box yaku simu sionde address yaku si captured very well na mwandike ona in case of anything muya ula mwenda atia etha mwenda mwambeiwa na mutana athikotini ni mwetho amwandikite bau na etha be sindu ingi sietawa warranties sindu nini uyasia benzi ya ibitele ba be sindu sieba ni mwetho amu capture kwa agreement ku agreement ino tandikia andu either a very detail okay say there when na thina ni I explain everything to the court you ni letu andika tiende na kuikata during the agreement ni twetikilana okay kiki chambe kicha nitwa search kitheka twethia kisawa nitoka ni twetikila ni tuuta ya katatu yutu twaewa katatu yutu yandika na yu tina sale agreement titu na kundwa ndambe yaiva mundu lao wenda iba mwene kitheka ni wakaiba takitheka kiki na iwambe yaiva twasi ni wamina twasi waina mbesa sionthe na uitho cia kitheka ki kana uitho wa kitheka ki waina mbesa sionthe ku wamina iba we process ino ita you transfer you lazima title ino yume isitwa ni ya mundu ukuta isitwa ni ya mundu ukudhoa ku twamina andikana nitenda you in the process of transfer you bauni botu likaba ya land registry yuke ndikita ingi chako ndio ikita ingi chako icha mundu wathoa ku mwithibu land registry ba la mathango mwitho wa muyusu cia meta wa transfer forms na muikwatania na the requirement ta ID copy of ID muikwatania na KRA pin muikwatania na copy of title weila sindu cia leteza sikwatanitwe na form isu na etha ni sindu cia ta succession ithangu yu iketwa transmission we sindu ila mwileteza muikwatania na muitwa bukwa land registry nikenda yu sikunwe muhuri na siyebe wa stamp duty tundu registration process isi ondesi akena isienda siyebewa ku mwamino wa stamp duty isu sindu imwe ila titha team advice ona mata nambo ambe ya kuandikana timu ya mukeba kina kwa serikali ku mwamino twa mathangwa su land registry ni mwebe ya sindu isu na mwamina ibe ya mwebe ya registration na mwebe ya ona title deed nikenda ya uma registrar asisia kathangu kau kana mathangwa su ni wetikila kana ni mwa follow the procedure kana Mitalataa lela yeliteza ye followed nikenda muke ukwata title ona mithena ingi ni kwendeka spousal consent ona wita kitheka no lazima mundu waku kana kibeti chaku kive kese no takitheka chu kuona sio ni some of the documents with us yendeka on evaluation tundu sindu hizo si kwa nikenda simanike ilambe sa weva kuve formula titha ati advice andu metha sio nikenda si adhiba ya kwa registrar sikethe si rejected ma register transfer ino na you winengwa title ina isitwa yako
Okay. Unu those wa Kitheka. Yutu those ni wa apartments kana nyumba. Choki uno chochale Kitheka kiyati wa ila mundu kuthosia. Nyumba hii kana kuthoa nyumba hii kana kwa ile kwatiwa kiwa. Matuku ai vumilite udhoa mwingi udhosia mwingi wa nomba wethe mundu ni wakite nomba muundani una na wakite sina flats ngolova na wethe no kwendota nomba imwe kana flat kana pesa ngolova imwe ku udhosia wa nomba wither we kibathukanyo we different banini na udhosia wa Kitheka tundu walika udhosia wa nomba na andu aingi metho mayendo me Kithekani kimwe ku muinengwa inyonthe title isu imwe no lazima title ino either registered kwa another registry ita sectional properties with mundu nuko kwata title yake iumete Kithekani chu lakini yaitie ni title ya nomba fulani ngolova namba fulani wetete yumete ba mwishia munda usu lakini kila mundu ekwata yake ya nomba fulani. Na yu Mitalataa kivi ondo netha ndi ukulia watu ajiki bathukanyo na kuyakuwa munda yuko atunengio Mitalataa wa nomba nundu ndisi ngolove ni enda floor number 10 na tio kuthi kunena na mwene kwa mwene ndonde ni Mitalataa yiba ele kwatiwa ela kutewa nomba mwene nomba niwendekana kana ni the ayendeka a register company ila ikayethwa yesisia udhosia wa nomba isu kindu chambe niwendeka atiobya company na kindu chake ili niwendeka a register nyumba ino kwa registry ya sectional properties ita sectional properties amino register nomba ino bau no na company you no soba sia kindu kitawa plan akasiobya nomba sio nde akaisola undu silie na yasia nenda ibathukania kana nenda kila nomba ino either 1 either 2 no sola plan ya undu wenda title siume no kwetha floor ile nomba imwe lakini ina floor ile ko mundu no soba sia plan no soba plan no twa kwa registrar uno na registrar uno no sia plan ino na ya approve kuma bau you title uni siambe ya ondo andu mothoa title uni siende ya si generated ya mundu umwe athoa ungi o gina wa mweso na yundi ukulyo imwe ikulanga wanandu ni withi ya mundu wathoie ngolova kana nyumba ngolova ni bandu na kalango banini nomba maybe yomboka ni kwithiwa no kwitha mwene nomba si iwe material alotomete kusobe nombesu mayesa kuikala kana no ikoka kuomboka na kuni wo wiye nomba unye tani mwene tana wiye nyombesu nina right ya kuka kusikata mundu we na right ya kusikata mundu tundu mundu ayaka nomba veila Mitalataa waila atia veila plan waila utwa kwa account siketha si approved no nicho kitumi wona matuku wa nomba si yakwa baunza wethe abandikitwe it is approved ni itikila nitwe uni wo yaeleza ile tundu beila standard ya Kenya inenganite nikenda wethe nomba si kuomboka etha ni wathoye nomba na ni omboka wena haki ya kutoa mundu kotini nikenda kutungia mbesa siaku ila watumie kuthoa nomba isu ila wakite na ni wailito kutungia na you nini sini wainka kana ni wethia ena wone waiwaso by the way ni waenda waso yunde ni wotungi wa imbesa ola umana sunu ni koti kwasia nundu ni twisi nomba ni nekalandu twaseta miongwele na nomba ya mundu ni wisi sindu mbingi bila ngo twanzi kate baya koti yo niyo kuweza kumya uamuzi wa kana yuwe wailome bambesa siana kana ni mwene nomba kuomboka wailite kana ni mwene ula wo wiye nomba ndi watu na mwene kuwe nomba ula mwene wa nomba na be koti
yukati wandu atatu ula wailite kwetha akiweta the amount of money kana compensation ya mundu ni we wiku yu mundu athoia nyumba veila siendo kana veila mbesa wa inka aidho wa nyumba kuni waile ni kuikotini akasanye na athoia nyumba ino milioni 1 kana milioni 2 ena evidence ena receipt kana siendo taisu yasa nyumba ina athoia mbesa hii na unisia sionde ku nisiongwenda ni compensatiwe na bado ningwenda maybe interest we ula wawie niwe utwa tumeta malilio niwe utwa yukila ukwenda wita sia koti kila ukwenda kila ukwiwa sia kana wasio wake na mundu wake nyumba no kweta no nake no etete asie no ayenda atho wanombe sumbe sai atho wete ino kana tisio na ilete tha nani ene inake ni wetetea na yuko tiwe wake yuni kusisia makwani aile yu maimanda ula yu bakati maimanda yetawa on a balance of probabilities maimanda ula ba kidhimo maidhima kesi no ile na maimanda yu maisa ula kila kina wito ni geva na mbesa ila wa ile ni kutunga nisieva koti niyo yamua okay nayo ikuwa ibinda dianata kuamua koti wesi wesi mingi kotini kwa hiyo ndo tonyasya ikuwa a certain time tundu ika dependi na witnesses kana ngusie kana o procedure ino ya the whole process ya kotini ya nata kwa wena ngusie 10 na wena ngusie 3 yukuwe baidhe wabena a specific timing lakini makoti medhe wa mai kasama maeze kutatua shida ino ando medhe wa mena sio in the shortest time possible. Okay. Angakunenge onda tiko imwe no ndiona masane masemba uyukwa tunenge otao concerning uthosyo wa itheka na sindu cia muthembo ande wisi twendete mbua ya El Nino yuila mekwa kanomba yukwa matabi maili kwitha mayikata mwene ndi uyendo tho wa Kitheka no lazima mwethe mwandikanite chicho kindu chambe ndukayathi ukengwa aini watho cia Kitheka ku internetini kana ni wailito wiki ya shares kana iwailite ba sindu mbola mutana andikana no lazima muimwe kalendea wakili na muyandikana nesa pio na muyele anwa nimbesa siana na muivana hata nikenda muikoke okosana kumbe chicho kinu nitonyota byandu na muika sindu iso ndio make sure ni watia ninya uiso kwata title ona wakwata title ino no sio ukameka search ingi wewe mwene ukamana Kithekacho ni chaku na teacher mundu ungi ona bambuani ona alama kwenda kwaka no sio makaima kakwata approved kuma ko yakwa serikali kasia material ala wailo tumia ni moa na wailo kana makakwata utao kwa serikali sindila maile kwa maitumia ni maile kwatia na ile musiaisa ni nisi ni watede kana kaulili kana kilungu ne usili kilungu kila tunengae kibathukanyo cha aki na uthasyo waku we tawi mwene ndi na ende ni wa kilungu ki we na kwa Caroline mwene wa muteti nditethane siane nake Charity Muthoni Moli na ntotungia mubya muno ni kwithe watambanya na itu ni wikwato witu kana kilungu ni chetha muno kicha utethyo kwa kulili kana namba yitu ya simoni 2 ya SMS 23915 kana ile itatukenda imwe na 5 ututumie mokulyo kana utethyo wenda tutethe sendeni wa kilungu ki cha usili na ende bauni voto atinia nzoma ndini wa kilungu cha usili muthanani wa omonde winda ne yengi yukite ni twithiwa inde tuyumanisia mbeange maundu makonetie miyao kana usili